Laitkam hikai Byllai multiple teaching vacancies. Kijing pentip Laitkam hikai kumba kat arteling labu lang ha kanika video ka pamenta kidon ki kam hikai kum kanika way hapo Mizo Modern College, Mizo Modern Secondary School hapo Nongrim Hills. Ata kidon badai walk in interview, ta kidon kitarik pakado badai san rio entah nyau kidon do kita kiba ngilabu lang ki badai ki kan rio kat sal tarik do arpau tarik do kidon. Tengah apa je kini kijing pentep like kami kai ka wahi dan ka wahi pat. Tekanai ka baning kong kadai kane ka balakot na kabanta kata ka personal interview nam tawi ka post assistant teacher ha ka school bakerteng Kim Preli Lower Primary and Upper Primary School Nongkdait. Ya ta ka personal interview kin mut long ha kan riu tarik benai leber arjar riu na do ka Porsche po baje step apa ka school office. Ra ki original documents, ra nang taka duly fill application form hakan standard form. Nang ta pendai lang ki kot kisla xerox copy mut photocopy bala xerox. Taka jing siu kum bala tho ane kadai man banai si pau hajar. Naka benda jing tiba khamnea pila ban phun hau pranyo arlai nor iwai sau iwai. Tanang ta ka educational qualification kala tho ane ki bala pass ya ka BSc bala sim mingin ke subject combination PCM physics chemistry maths pila wan sim mata haka interview but ki ong ken khamji dik toki kita BSc but pedan roka teaching experience tekane kada jiputep na hat teacher jangka nika school tanang ta sakane ke jiputep Laitkam kane naka school ke bakerteng Mawrang Upper Primary School Mawrang ka khot application nam ta kawai ka post assistant teacher ha ka jing siu ad hoc pay grant te ka jing ki qualification bala pendap ya ka bachelor degree ha kana nan pule na rakat ka bit at bat ka MTET tekin I preference ya kitu ka dai master degree holder la pass yang master te ka reservation kadai kat kum ka kadai ha ka UR category ka jing siu manu banai ka dai R4R hajar tekasnam ngatkum ka governance norms. Tanang ta panpoi application form sya u secretary jangka school kata halan sya ka santarik bunai belber arajar apan riu. Ha shua ka sipau baje men step namar ha kan ka sngihi kin sapelong ya ka written test ma santarik kin sapelong written test pat nado ka por karwai baje men step. Tanang ta kin sap sakot pa ya interview nak benta gitu bahasa jit gibala pas ya ka written test tanang nakit sa pentepat ya gitu ba pas written test leng baka WhatsApp tak you don't phone number bala ai pa phone khandai lai riu ar lai wei sau nyau sau riu but khandai sau prasan not nyau not ar khandai ar tanya pat sakane ke jing pentep kana ding na po kawai ka post assistant teacher bala pentep daga klis nong lower primary school wakan katarik ka do ban poi application form na banta ka ni ka kam ka dai hinjau tarik benai leber arajar pen riu ka tekla adap ai tu nomor jong secretary ru prasau iwaisan kandai san sau kandai dot tek bala bantap ikane kidai gitu ki bala adap ya ka simpule HSS san population ya ki general candidates sapusan ki STSC nang tai bala pendap ya ka MTET bala pendap ya ka DLED ya ka jalan ya ka Sausnam BE dan ya ka Arsnam diploma in special education kasnam saposnam ya ki STSC laipo prasnam ya ka OBC kajing siu kumbala tho ne kadai ka fix pay ha kajing siu buman bra kadai khat pra hajar kadai ka ad hoc system ka post palat kadai tangkawai ta penpoi application form ha ka standard form ber ki kot kisla peran kam sya secretary jangka school kan mau kada tarik kado kadai hinjau tarik ulber ar hajar ar pawan rio tengapat sakane kathop babut manta an riu tali kijing pentep Laitkam hikai kanai ka banang kong kadai balakhot dakane ka school Mizo Modern High Secondary School Nongrim Hills Shillong ka khot application manta ka wake up post assistant teacher the qualification kanai ka banang kong kadai ka banang kong atho ki don kam nong hikai English teacher tanang ta
Namun tak post English teacher ke bela pendap ia ke BA, B.Ed ha ke subject English. Kabar assistant teacher. Qualification bela pendap ia ke BA, B.Ed dan BSc honors dan kan ke BSc, B.Ed. Dan tas ka balai ke post hikai kadai Hindi teacher bela pendap jimpule BA, B.Ed bat ka subject Hindi. Tak jingsi kadai ad hoc pay grant tarik kadu unpai application form kadai riu tarik mendail ber R1000 R riu. Tesan kawai bathau don kam BSc Mathematics ban hikai officiate amta arbanai hapo riat lawan secondary school. Kajingsi un saya keren belaban pun hau nyau not san pra kandai ar nyau lai. Tesan kawai bathau don kam nong hikai subject Khasi na amta ka school tigi belapan dap B.Ed. Clear Spring Secondary School badan hapo hajan saya namas pelapan pun hau pra nyau kandai sau nyau iwei kandai ar iwei ban riu not kandai iwei ar nyau iwei lai. Dan sekarang we kam jing pentep Laitkam pentep dakane ke Byllai College badan kam qualified lecturers ak subject English but education pelaban mi saka Byllai College Shillong but submit application form tarik kado nyau tarik benai lebar R1000 R riu. Dan sekarang jing pentep Laitkam hikai da Clear Springs kadai any subject pelaban pun hi tu number tarik kado klatho hane kadai sepau tarik benai lebar R1000 R riu. Tersangka kami patha ba don kam nong hikai history namta class 11 but class 12. Kibla pendap ya ka jimpule master degree ha ka subject history nang ta bla pendap ya ka DLED lane ya ka B.Ed. Kila ban apply sha katuka school. Ferrando school umrai nongra. Tanang ta sa kanai ka ne artli ki post hane ka thom. Artli ki post kam hikai ha po Seng Khasi High Secondary School Shillong. Kibla pendap jimpule BSc CBZ nang ta B.Ed kategori da UR. Dan tas kawai kami kai bala pendap BA, B.Ed kategori dari Khasi Jaintia Garo. Nak kino recognized university. Kacing siu kadai deficit pay application form laban yo na school office bat penpoy yaki pat bala pendap rekod selabaran kam kata halan isu akan riu tarik mendail bayar R1000 R riu. Dasakan kawai kacing pentap Laitkam hikai la code application hak serat form Nakapenta ka post assistant teacher haka school bakarteng Amarsang RCLP school. Qualification bala hot nam tang ka post dai ka bala pendap class 12 100% nang ta bala pendap DLED naki diet nang ta bala pendap jimpule baladap yak exam MTED haka lower primary. Tekas nam kadai post nam tekajing siu kadai kum ka government sanction haka deficit system. Tarik kado benpai application form sya office jong secretary jong neka school Amarsang RCLP school. Kadai arpau tarik benai lebar R1000 R riu. Tenang ta pila ben pun gitu number sya secretary jong kaneka school. Riu kendai not pra lai kendai lai but pra nyau lai pra san riu nyau iwei. Begini gede artli ki jeng pentep Laitkam hikai kawai jong ka Seng Khasi High Secondary School bat kawai gede Amarsang RCLP School. Tengah patch sakine kanai kawai ka jeng pentep Laitkam hikai kadai haka school makarteng Mawrang District Presbyterian Lower Primary School Mawlyngbna. Kila ai number phone jong secretary pranyau riu iwei nor iwei. Kibla pendap jimpule HSS LC 100% yaki general candidates nang ta 100% yaki SC/ST nang ta bla pendap R6 DLED 100% BE but R6 diploma education special education. Takito ba aku aban apply kidai bla pendap yaka jimpule bladap yak exam MTED ha lower primary kasnam 100% yaki SC/ST live prasnam yaki OBC. Takajing siu kadai katkum ka pay level 5. Dari kadu boy application form Kali khasau tarik benai lebar R1000 R riu. Tetang gini hi kijing pentep Laitkam hikai kublai sibun ya pi baro.